Hei raro I te mana o Buck Shelford, kua uru atu nei te kapa futu pōro tokowhitu Māori ki te whakataetai tokowhitu ka tū ki Fiji hei te marama o kohi tātea. I Fiji te toki o mua o te kapa o pango I ngā rā tatanei, I mauake a ia Heta Gardner. Kei te whakarite tēnei tōtara o te awhutu pōro mō tētahi ara hou. The whole idea is we're going to sell Māori to Fiji on that weekend. Ko Buck Shelford te kai whakaako mo te kapa tokowhitu Māori o Aotearoa, kua pōhiritia rātau ki te whakataetai tokowhitu kei te whakatūria ki Fiji. Nō reira kua tere tana whakaemi-emi I ngā kai tākoro papai. Going from Northland, probably down to Bay of Plenty, Northland, North Harbour, Auckland, Waikato Bay of Plenty, looking for Māori players to actually participate in this tournament. Trying to get the best of Māori, yeah. Me te tono āwhina I te kai tākoro tokowhitu tino rongonui I roto o Aotearoa. I've been talking with Eric Rush and we're trying to select a decent team to put together. Kei te piri atu ētahi krapu huri noa I te ao ki te pakanga I te whakataetai nei, ko ētahi o ngā whenua tino rongonui I roto I te ao tokowhitu hoki kei te whakarau I kātu, pērā ki a Hāmoa rāua ko Fiji. We wanted to bring a few international teams over to help develop the local clubs and just give something different to the people of Fiji. Engari mō Buck Shelford ko tana tino manawa ko te piri atu ki ngā rōpu whakahaere Māori. I just love being part of Māori rugby organisation, Māori 50s, Māori 7s, kia rahi, and tautoko that sport as well. And being part of Māori organisation, sports especially, it's fantastic. Koenei te whakataetai pēnei tuatahi ki te tū ki Fiji, ko ia hoki te whakataetai tino nui ki te tū ki tēnei o ngā papa tākaro ki Suva. Kua uru hoki ngā kapa tokowhitu o Tāmaki, Taranaki me Manawatu ki te whakataetai nei. Heta Gardner atu I Fiji mō Te Karere.